آقای کون، آقای کون، Herr Kuhn, آقای کون، Herr Kuhn, Sie tun so, als ob Sie mich nicht kennen würden. آقای کون، Herr Kuhn, آقای کون, Sie tun so, als ob Sie mich nicht kennen würden. یه طوری رفتار میکنه انگار من نمیشناسید. Herr Kuhn, آقای کون. ach, Sie sind die Frau Ahmadi. شما خانم احمدی هستید. Ja, Herr Kuhn. بله آقای کون. Schön hier zu sehen. Schön Sie hier zu sehen, Herr Kuhn. خوشحالم شما رو اینجا میبینم Herr Kuhn. خوشحالم اینجا میبینمتون. Schön, Herr Kuhn. Ja, Herr Kuhn. Schön Sie hier zu sehen. Schön hier zu sehen. Schön Sie hier zu sehen, Herr Kuhn. Ja.